Ni mbola vinaka mia usambula re mbula sia mbula vina dhalo vina dhalo ngali pa vini vinaka tuka ni wiki mnina nomni semra mena eka vinaka ni kuwa au sambit tuka ni na posta ni nero na may vital no tuka ni kuwa kendo na turanga sa may TV choko na nongo program Petero Batu matataka tuka mo kondo na isongo to toko sara na inga ngare Farm PTE Limited. Na leo sara na tuku momona, tuku rong vinaka, tuku rong re, na may wase tuku ko weekend na singu vinaka di kuwa, kani marau ni ratu, o ira na wekanda bakate ki Petero, era soletu na nonra yau, na nonra kilaka, na nonra ngauna, mera may biwase, na buku tinga ni nonda toso kiliu na kawe toke. O bako tulu sa tiko na vendel ni abutambu sara, na nonda vanui viti au ditaka ni na rongo matau na nero vitala no na bongi bilanga di kuwa na ustu chunga ni bewosei ke na vela beti weekend ba kau itu ke na buku ni kana baka ngataki na nonda ngel na nonda yeumbula na buku ni nonda toso kiliu ba kau tamata tamsakani. Ya me kan ni turanga tuku ni mbua la turanga ngonda na ngole manda imbua dana ronga manda ko dana ser men baka tang tekiani men dana wara kirna kenabo ena non rana siamo tik mai ena kabini sikini ko hai bulung bina katuna turanga ngona kene rai men ngona kiro se vital no kine liuya ya marota kan lebu ni tuku bina kai sa tik ngowa men mai wase weekend ko ni ko o kila ni na lebu sarna kana mai wase enda na buli kerekino kera sar menda wakatunda linga mai ena vital no bina ko nimbula binaka. Niwasoti au tuongo rarama meu sereta ko mandaya saila yangu saila itu enota bitirarama Niwasoti eito inawe atani eito nasema ni serela elisa Vale,
sa rong binakandina na seraya, tapos binakaberto na Fiji Police Band, e nanorto lang at ko na sera na nibo sotiaw umburara na serango kana sere me taumanda erto lang at na daw ni delay setura. Totoko ba ko tino no bilu taki mongosa o vini balena mao. Wa bini binaka bikim ni kersar na siyang bati kumain gombol binaka choni batiwale Joey Hudson, Esther Maori, Seriana Tanga, kay Titi Kafo, pinakabali bikim ni na siyang bati kumay en bongi binakainday. Sa tusar tunganggo nanon da turang bulan dokay and sa nabakang bula sarong gobi ko bulare Petrobat. Dr. T, meu sa bulare, nagsarvale wa iningaw na rin ko, nira ni may alano balilay na miyaw Dr. T platform. Pinaka. Sa nakavalim saro klase dosar nangon na yan dar si bitan lo tiku kila nano mo si tiku may Samoa otyo sanggay ngoli may lautoka iya nangon sarngango rodi tuku na madamay o siya masartik madamay ve. Iyo, pinabale wo Dr. T, pinabale wo na miyaw program, pambula bere nga bera audo ka siyam umay na miyaw platform ni Dr. T. Hindi na kami war ini yun, daru ewan daru be alano nung may si Samoa nung financial control iyon na Famajo supermarket na rondolo ini kadiyo na rondolo rusulo all beran les ber umami bengarabi ber unon daviti daru be alano ber nung igubul na MV Sol ni ber no me bengarabi na kabakop me adoma iningon na rengoy au sa may igon na buurara ni entrepreneurship, siyem buurara ni bahari nga business. Nandoon ko company na ingay nga refam. Bubul nga ay may na ngauna sa ubul may na Samoa company. Igon may na wain dorso lebong buwa. Iubro nga buli nga ngoy suwa. Nandoon ko rasa ni Bingkarabi, yung garaba biro igon na robero company, ang company o ringa bagina biro igon. Nabaliw Dr. T. Sa totoo ka sa rangay, ori na mo makalusyo tali mo tamay na na puno niya lakatak tumikin may Samoa lak may bina MV Sola o tiyo sarong mo na mo ni bitar-tar chuk may na mo ni sa tiko na kabakop go sangwal sa rin na ingay nga re Farm PTE Limited ori da ni baka nga take baka binakasaran na mo ni talenti kaya na mo ni wuli o niya baka itabikin si berman din darong wali talent na tampanin mo sa katak Rama din yung pamataltikim ni Manda na buno ni daw tumikin anom ni Cornivaso kina bunua o niya susumikin. Ay, nabali bu da Dr. T ho ya ko Petroba tunga au ngonin ni nawaindo sule maimbu au susunga may nakoro ni primary school may sulewo primary ni berin lakata na sulewo junior nimber ning gengol may na may ang high school na Maris Brothers High School. Nimber ning gengol lita habang ku buli oradahe na FIT na ngaw na baka bantaw ni Vika. Maarwas sa nga bulu bata damba ginanong ko iwoli ba accountant na ang kutaka may na PricewaterhouseCoopers. Nimberan yung gay ngwalawan ng buurara ni na commercial sector beka. Will may Fiji water. Laman ni Ruyang bagi may Fiji water may bayang bagi wakaya. Na hotel rumilib na wakaya pa financial controller. Ang may ewan ko na region na nangaw lang may ginay land na NGO, international NGO. Weberongan taban nuwa au lay dibahin na potential baka una Pasifika nang gubeng ngaray may Solomone, Vanuatu, iba kay Onga. Sanggil andola sa rabali bangkuy nga nanong wangwali Samoa nung gulit ka financial control iyo. Weberongan may na doon do iwawanan nanu awan di unong umbata may bira may mami may nakoro era lubay sulewu nangaw na saritahin sarang gidulisan nakoro may sang gili ibusa nga
Tapi bukan ni urara ni beba arda agi. Mana taban nuwa na moyaw na dala ni bangan ni ngono sa unto ni natali tu biyo hero ni lewas sebe rin dala niya. Mana banwa su tu may na abakasama ni nga refam. Ang bisnis nga ni bubale. Iya, bisnis nga bubale. Ang alam ni balo polin batu maraman ni waileo may sabu ina numero tumay o lualu beruka o shareholders although iwan na ukamban ni ngay nga refam. Retail alambangan ni nga refam takaw hindi iwa beraon ta iway rela ba ambe ka bero nga leso ni niwa maminuwa ka oli ka leso ni bel Thomas yendo ba iinga until you see then you believe. Mananda iwa retail alo ni nga refam na kanali hindi me kawapole kawan me ta ka swaka meron di makan din ay gue ba kakaroon ni kamay kaya naki lako duro ang burara ni pakaring bisnis iya mana bonwa su kumay nga refam o ewa bisnis na ruang dolo ros nga bulu kaya kila audo ni mayada covid dan boleh may solia covid may iba sanggona so ako iwan rin ang onong ni covid laka pa pero nga sa aka may bulidi sa nga may baka reali sama ada besifik pa balilay ngo adaka ni kanan dibyo bambu market ni ngona ni pura may babi na nakabali ng gulo kami nakapkop may lewa ka may bulida ng bimbi ni businessin ko ini ngona wa ahen boleh pero ngay uginay iya game ami aleno na visiting reform na kanan tibia kabi robama o kana iba yang gona in a properly commercial farming ceroni ay iyo may na ngana ba ka Dr. Tia buno sala member kala langgoy sa ewu rumong lako rumong kambu rara ni entrepreneurship ni wakaring ka business wakang bau aros nga bulu kata yang bagi be bono bengar may nar ni buhiya mo wakabaraw na lako rumong sala langgoy benak. Sa totoo kasaranga nakabaliwen ano mo wase chukumayan ano mo toso ni takadaka ya kanimaraw ni o sukalistali na mo bubale ya berto na kamu may na wendo bakatal ngaki na no mo tabuto may na maramawati muni na no na bito kuniti ko na no mo rai o se baka sam taksar chiko petro na no se chukumisamo ondo bako itamba chukumivyo na no do itamba ni inga refam. Sendo baka sam taksar chiko sendo bako itamba chukumaingwa na kahit chiko endo nanong nandor sa may bital logo sa suka listale nanogo makasam enang na ya umango ya ure na turang ako siya nga wakato ni suka mur ito sa chiko nga na ingay nga re PTE Farm Limited iya nanomo sa madalang milyo ya ukilan niya ondo ati kabulyo na yang gona numutukul chukumay iya ko o sala ko into diversification dami na mo na bimbi kinabi ke mundo na diversification siya na kena wasemi ko nga ning dua nga na kau siya na ka mundo reikin baka na yang gona mundo retail sa talaka miliutan lang basongan iyo nawale bu Dr. Tini Wambimbi ni di window ya okay in a normal okay setup untuk dombera sara iyo ni commercial farming me commercial farming sara elebongon untuk semi commercial farming baka iyo orang kaya gelaw ba avera untuk ingona na hurung mata hurung lako dur me berunga mai ni lebongon he ingon na am kasar ni ingona me na scale merawan ni sa ngaw na ni ang asya ni ila ka kona magani iba yang koy me sangay me la ko mo ang na ko sa amin no o kila pero nga na boleh ni market ni yang kona ngono ko ya lebih wa ma iningona lawa pero nga demanding ko na sali pero nga ambu ako sa amin na po na diversification tabo na ano ko sa amin na iwa me baru na iwa and pero nga aron ni na hilay na baby imur ya ini agawud si Alpasita ngonan dua nakadu na numan ni
naron ni raway labo bironga ida kata ina iwa kana iba ko kay bironga lako bironga dalam menimbay ni lima inauna yang pagi saron ibu habos te kapag maatem ba bironga ginalawa ani gon pa ala bironga e new bambu habo igon ni oron di igon ni rongo di bisa awonta di abul igon na e new abo ay rongo bo iu yo ilaw ki na pasifika ha ubong ngay lolo igo bironga an rauna mesasa iwa kan imbulor ni bang agi adom kan fully utilize ina iwa marketing new mana berungan ta ego usa ebu hina ego les berungan na inga mem sakal lemen hor mamin do ban ni new wara ombuy mami yar do di new so on a semi commercial space nanum ego heron ngay commercialize agi to fully utilize na diversification berang na nagkaroon ni bukan baka berunga awon dahun ni dabung ko napakarawat awa may amararayan ko na may bure-bure ni investment bank wa akan stock sa akin na price na isang doon may biro-robi ang daw pa-biro-robi alaw ba ng market iyo na ba nga wanan na nun nga reform na buhuni kanan di via diversification na ini Andin. na Sandin, vinak kapakaliw. Umarutak sa nga namuto ko na mayayin na kena eto na bisaw na kena papiritanin beka from subsistence to commercial and how consistent can we be to remain in the commercial side iyo Kuna already beka ando ng bolem-bolem iyo biro ko na ba na business do ba sa Manila ni da umbong menor do nindo ta ano ni business do sa balbo kay mga ning rawa do endo rongo las awa na oni bo so umbong bumasi men do abuluan business kendo okay business mga may blari arba unlo mga ni arba unlo yo lasa iyo in a sense hindi man sa kalalay ningon na aga kasuko hina malak may sulebu arba unlo wa asong go lubay so inang burara ni business so nga alaw nga tangan tabo so sa kabimbi wawan tantaw lakaduro maposo andre abuli may iyo magalo ero lakaduro nga may andre na ngaw na lang may na iba hiningona iyo makanya lilay wana bun sa amin na numuwi na may lakad diversification na bumba kabimbi pero nga sa iyon direct tele alo ni kaki ang mo iwa mi anedo ba ang bagindo yung na ngona ki anduri lusombu lesubiro inga bali santa oso Yung na kami ba naman takay may bento okay bimbi nyo tanto boso abandinde baka sa kami aboso abandinde ni ber galing nga ba abuan apa abron na yung kaalis bir unang kon saya nga may ando di ba bari ang kon na ako ni sulia ba rawa di ba understand agi na ba bilin yung mungkon na may bigo yeah Andin. Yeah, will kinuir na middleman? Yo, he middleman, ay nga ba it's a whole supply chain process. And naman kanirawan ni dawi aulo, naman kanirawan ni facility aulo. He nga ba iwa retail lebu kaya pa ang bagay doon robi ano nang kona, nga ba iwa retail lebu ni hobi to win in the global market o yang kona export sa kambimbi ko na supply chain ko na kanang dibi bakare hangambi yo kaya may middleman ibe pon may duruhina may pa buno durumay kini may maanga adaba margin rin kabo kaya adaba margin window adaba margin win processing facility se asang oil may one stop shop mondawi o process to export elak ba abro nga may ka ambolem-bole elak ba abro may ila Sara kanjela todo. Wow. Iso wabi binaksar nga na mo wasema na rendre do la kuduruma. Dapat talo so na rendre o la kuduruma na numundo nakatakachuke na ine nga refam piti limited. Bakata pa na makete ken non rabulyo ira na wekanda na bikorkor. iyo nabali mo Dr. T dobro nga bimboli lebunggoy na
business igon pakapanakoro na ken di biya takataka ba abing gabilinga ve rawon dan garap iwa awa aberungahin na nahen bakaru ahia gonan be kame bingani iba hango mamakete makalibam no ta bolle bu nangon ko bi umanda ngai na family hila igon ni ini ka ola variety ni gona guys sebelum mga ani sa umihilay se na kan ko ni produce ay na mga kaya ang galing ko nang ko na rawa re may na rawa liw mahinang ko na akin nakabalik tun pero ni biro raw pamakit nang nang ba tapon wa inga bi den inga bi me ona sa nga me bakare agi na kana le subiro na rin hambe kata science around yang kona iyo mehan napakaro agi napakaro agi na mengaw na mengkili hapa sinang ko usar ni hila ko batata ta beron rawa igo mai iyo ba intervention mo na mela ko vera ngarap iwa meron ni rahila bero ko ira ngam bimbi ni iba iwa ka meron ni bingan iba ang nang umay na makete Kandi na sara. Totoo ka sara nga yan. Pagkata naman ito ko na may the signs around cover. Ando man na nga yan na kinabulidan na bimatanggali ang gona. Nilewcho na kinabimatanggali. iyo adin odo Di du itu ko so karambulan beka na bonuay lebu kinasinga si sombe na bonuay melele kinanaway. Pero ni ba madalam mati kinakartikin bat ini na bay matanggali ka hindi te tu na kairangan reba na bimbi ninggele talaga. Iyo, babin na bale ube na Ministry of Agriculture awa berong ayin na penro sa iwabe Illinois na University ni Deva na ken bakang bimbi ang iyon bel kain dibigo ni suabe right bula barebe o may buwa mangani bula barebe mundo menamus awa iwo kaya lu ni Honolulu may buwa igo sara uda kana kabalekton me kompe agbe mundo menamus men omenita siri se endo al ila sendamu leka iyo au din ndi wa bimbi ngon dapan wa gepele gubindo wa okay na henan bimbi ni nomuhila na igini ekan koi adava a science around it me to produce the best cavaletton pero ribar indo at a premium price to meet the market ngonambe kantan boleh lebu hindi be intervention binto euge engay ba au na puno la kamay na ito ke affairs se volleyball niya sana na ken nakataka ay sana goy around the science ila bela aman the heavy o may sulebu o kinibonwa helites agi variety muning gonang ko embula regina sarno uda ka sarna gena may na ini ka ula variety kaya man tay o lima variety enang bula bahare mo ko usan na ni focus nga na variety goy so that it give us ila maximum return on our investment with a good cavalecton ready for market dela ko ka variety goy may ihanda bu nan doan ni marimal malumen do sa kawa na sar Adil. Kembali the soil science kena be kaba ka science ba merto durmi kina university ni Deva to na tambata ni agriculture national FNU agriculture iyo na the market in business ningo na sa evolve all sa which become a global organization na data ni Bureau of States through the Ministry of Agriculture is one of the top export earning for the country. But the question of our ministry, when we export, do we really know what's really coming out of Fiji? Bila ano ko ibiruan import ay na value mayang ko na may PNG, ko na may Vanuatu, salamen ko Solomone, lahamang ko na may Onga. Do we really know when we classify data ang gonna PYV out to the market for export?
Wow, saan din. O kila ni ada chikundo na ngona ya na tubo-tubo ni na Fiji Cover Council. Sana kachukumi doni songo-songo beka dono ngona ya Iyo, iyo. Gavana no murai na baksa chungo matanda. Era na ena tosu binakatiko na nonra ngarabi talaga o ira na daw titi but doon na kambimbi o ira na daw titi mermaraw terchunga. Aliw na. Dahil na nga yung na matintu sa lakabo mo sa iwa new cover bill, lakabo igo. Bihi andaw iya baka salim baka mo willi ka sarabaka re kasi nga yung makaba bill. Yeah. Paabon mo ka po ginogi andaw in process ni kaba bill. Kanang bimbi pero nga bibiyo kanang bimbi akan bimbi iwo bihi andaw bilang naman tangan mo when we are looking at from a macro level. Sa amo tingo bara demanding ko na salah ungoy. Current market price baka nang anong gawa ka sa iwan na $180 a kilo o $200 a kilo, lewe na at 100. Mangkin may wilhin na si Bizivia kasa. When we look back 3 years ago, wakan tuon-tuon baka iungan raw. Sa oso baka iungan na buko ni Leila iwa supply, the global market once more. Pambu abin umbang uhay ng daw Abon wata kan uron ni ngayon naman daw paparo inin daw to na intervention lang na bin daw to be able to grow more. Kesa iora ubi ko kesa iora sa kipa on the structure a cooperative na bi goro sa individual farming cluster how do we structure it commercially to be able to meet the global demand? Hindi na sarang. O yun nga rin Farm PT Limited, natapos na naman daw itubo-tuba na bula sa nambag sa tiyong ko'y matandang ko and doon na tiko nga na family cluster si sa tiko talaga naman daw tubo-tubo mo doon na bakarambele utak. Oy, namale po Dr. T na retail ko ni umani ba elevo. I mean if we Olendo ka usangando inondo lo unandua iko nga. Ke ole ini mo usanga inondo ngon sanduan raundul. Sa kami ka ngon sa mamiron ni oron la ka agina may nandua mamile ini. Mamigi-stuck sa akin baka rin na kaya nalak ma intervention ni Bibu ka puno tapos rin doon maging na Bibu ke napakapakaro agin na ayang ko na iba-iba rin may paparo na makit Habang na utubak nga ni hangon ni sa iwa demand, layla iwa supply, and nakukuha ka ni lako into a cluster o structure na bitapa aman ng dua fama gina inya fama, but structure in a proper business environment. Kanang di heavy, let's go on the wilihi, monitari, lako ma intervention with agriculture extension offices, verify data on the ground. Yan. Iya, diretso mo na nga ko nung gue kan ni gue menengah senda yang gue menengah terus vital lu cikin gue. Iyo. Kemen daw sa diversify ben na agawod na new na daw sa style ro di ba madal-tal man na kau daw sa style daw sa tikbu nakataka katalangaki na daw sa siyang wala nga ni agriculture daw sa ngol talaga ben na seafood ken so talaga daw sa garab chiko ba madal man damik. Iya, nawale wo Dr. T, dover iwa usista company Village Pacific o sa nga iwa ken market aya seafood din market ni Bura-Bura o igo na Village Pacific na sa nga iwa siya o ewan iwa market ni sa nga iwa market ni Dawagi o taka iwa ba enro kay o may marama may wen kanake same intervention biro yung nga kana DBE ko per women in fisheries ewo usasangan nan o do sa pala may na o warehouse si Suba na endua pa nananwe igo
Mengay do last option vera marama ang ralin tambe ng market televisu melibut lagi ng rival. Heherin o volia, heherin o nro takatain ro may nan ro dawagi. Baka may gina warehouse o may process o baka na market ni bura-bura. O asa abulawoy na mainyo o shipment malawoy New Zealand. One off sa lilaw sarbare o whatever nga ng market ni Australia. O whatever nga ay Amerika. May mga menggo may sana ready na ulay sini. And daka ali undi ba na binga rabi benro amarama us undi ba ang rabesaw ni rouli daka tawag ni mahabula lah may process gi arnabi sa may na warehouse la transaction do sa ibn amarama mengi last resort iwa cash payment at the moment with ibn ro elibungan rawa empisa sa gi intervention men nang isangay men dollar sa bank account leda ka finance literacy ewan nga retail longonan ni sa ura wehanta okay nalakot duro may buurar ni business so usabi ko sino ba enro ito ki affairs enro Ministry of Fisheries the journey it's small so we trying to build the lesson learned and ngero ni replicate ba ka biya so marami situation do siwa na BSIB magal ngay na retail ni nga reform may nanggona na other produce So, iyo, o wabi naman nabali po na Ministry of Fisheries, Ministry of Enro Ito ki Affairs na may rawan niyo o wala marketingon ni export seafood through Dawaki. Mengay madam menggo may sana out licensing o na maimberan ni company ni Ogay na Pasifika. Ang business partner orang ni o una ka na maimberan ni company Ogay may o na export any seafood out of Fiji. Apart from Katabat and Vaso kaya paamboy yung di ba kaw? Hindi nga na retail connecting women in fisheries, paheran daw siwa o farmers to this gateway at a very fair price where they win, we win, okay? And then Fiji win in the export market. Manambay wa retail how yung may isa nga iwo may bangga nga to akin na wanda vi ki akalunga koy ko sala ko duro mabur-bur le Dr. T wala suma kon di nga ni wala ko brunga na Pasifika potentially we are so blessed in Fiji but how can we collaborate together so that everybody wins in the supply chain and then when okay and then we supply consistently to the market. So consistency is the key. Consistency is the key, and with the right quality. Yes. Anjin, totoo ka saranga. Binibila kabali mo na mo sa ating kabusya mo chikoy, berto na Ministry of Fisheries, berto na Ministry of Itoke Affairs, berto na bol niya sana. Already ni sato si pinakatikmay na nung rito bitoko niya na nung do sa sanga may banua. Yo, nawale bu Dr. Tio, nawale bol na sa nombua. Abra na benro forestry mine rehi. Ba ay enro Ministry of Agriculture we anare may mbua. Na hen dakawa tobar en be rameno benro meno na hen bimbi iwo. How and everybody is accessing phone now. Everybody on social media platform. Amba baka wili dai sa bol na sana. Dahil na Ministry of Agriculture, ang kalibayon sa Ewa ay hado, baka sumboy na forestry rei. So, meron, sa inyo na sa tayo na, baka niya iwaamban niya matentu, nakasada kayo. Hindi na ang galing mo awan ng dabi hugis, and doa ka, arda kayo matakabi, sa araw-araw, ni sa Ewa na kayo sa ka, karena Ewa hindi ba puno na nag-gap, meron may ginapakasalabi. Awa na bi na isang business ni seafood. Santo baka report na Ministry of Fisheries, mga tawag ramay, baka sabi mo amarama, lakon na Itoke Affairs, so that in the future, nangaw nalilaki na intervention ng ro, santo gani bulang iwa, ang bani matinto na, bewa ka ni sa lakon ro. Totoo ka sarangay, bewa ka naman tuntal tsaka maya, consistency is the key, also collaboration is the key as well, Nakakalakabat. We have to view the world is so big, the demand is so high, there's no such thing as competition.
if Fiji have to win in the global game. Eh? If Fiji have to win in the global game of export. Pera export ni ngon santo kami bi ngona me inga wono akaibi iuwi on the bimbin hi arakaba ni asanga iwa market le woni wuro because the market is endless ila and namo malaki amesa kami hi na compete na maganin do win whereas when we collaborate everybody wins in the supply chain ondaw luro kay longo middleman o processing and Fiji wins in the foreign income that it's sarang ako going to earn export earnings. Yan sa kanchi na todo ko. Pamadal ta kaman din na kaya sa may bakaw na ika. Ando bakaw ikay Samoa bat kay tong. Tereu sarata nung pamadal ta kaya. Nindo sa Berman din wala meron matintuliwo Australia ni sila to Amerika. Do sa tika bakaw ikati ko na bi yatu yan na Pacific. Pamadal man dikin. Namalebu Dr. T, wasi ko nabi ko nanunggu ko na live in land ang gutata may Samoa na Famajos Supermarket nanunggu la ko in the region da awamba ako imbekan dua opportunity le VVE it's a sleeping giant that needs to be unpacked. Ohi ama nga behia up south sabatan may upstream so you upstream up to New Zealand, up to Australia, up to the US and UK. What can go to the UK? Yo sleeping giant level ba rawakan ta una Pacific. Manggal maawa si ubi ko nung may Famajo na ang kuta kata ina igwa da alam no si ubi ko nung may Famajo supermarket may Samoa nung ko si ubi ang komento may may chakiem ang komento may PWC ni hindi ba igwa ibaka raw ni Onrahana, ibaka raw ni Haibuli Agi, ang ganda on nabigya ni Olwa ni kay Samoa, dua ni kay BE. So Polynesian, same thing with the Tongans. So even though Samoa 200,000 or Tonga 100,000 population in country, you multiply that by 3 folds. It's almost the size of Fiji. And if you combine both. Zom kaniwiligin na oraw kayo unggoy Tuvalu, Kiribati. So iyo pabno naman na ngor bla opportunity ni bakaw ika rongo lasan hi arongoda. O man nga o suaba nga o lawin na Ministry of Fisheries na kanalis nga layseni benro na Ministry of Health. Munto bakaw ika Samoa. The neighboring country so Wow. so that's the opportunity to unlock. That's Ang Boleh Vera, they have the population, but ano resource sa kalilay, and they don't have people to go out to do fishing. So that's the opportunity when okay. Kailan ni ohi ang uubono, iwara mo daw, iwara maisaw. So that's what we're trying to bring. Pamimi makamandaw siya ng isang ay coordinate in a manner. This is probably a market that we can. Kailangan orange tap again. So we send our first container. It was a good experience, good lesson learned. Ogila pero ngahina ni iwadiman werawakan na Pacific harama obalay ganibi. Iyo umena baka agina obako kanade, obaka undo kani bundi, obaka abiro nga so sambu, oba red snepa, oba abiro nga so atuna ni bi. Totoo ka saranga ya bikim din na warong chukumay ando na kasawa sa chukumayaw Petro chikutan total na market na rawasa Pacific mananga o ko na ada tu Samoa chikutan nga na experience ni ada kami Solomon ni Vanuatu ngosa ada matkir to may tonga sa totoo kan din kaya baka sorbi na kata mera taro baka sala ni gabi tartar nga may bikiraw kay Petro au sa keriko chiko na totok ni na pamadala au sa keriko me rianto na bula me kero na me bitalano baletan ko do na wuli lewu dondo bikenda na kawito ke me bakarambe lewu tak na nontarai turang awe ka pamadala tak man na kena sa sangain ko na teboy boy berto na marama may nawainto ke natabanga Iya benar tati ona igo mando nga ruga raitale alo ni soliele subiro igo vera o marama mai solew
Sa unga kana be alano men nangay hindi be gini bonua iwina listening refam men ro nanggele alno be ramara mananum yun alam ni ampai boy era ron ya yang terboy-boy menawas ro kan ro di bonua ro amara may dabanga men tabon ro iwi ina ro amara may sulewu tabonua men ro ebrain awan nano iwo me ngaraba nangaw na aligin ng rolonga ngirno ubangkar akan maketi meron ngi bol akan reboli so ako nga retail alam mo na ni connecting them to the market. Abang sa nalako pa rin sa ni sa may ebu lahong ka sa sangan ni Village Pacific sa ebu nga bakawiga, seafood, probably handicraft, naroon ng dua added product. Pambimbin niya although way ay na Pacific longa ni ada ka sumae, ada ka sinsudu. Kung na ba nga retail sa iyo, sa iwa ka na ba alam no menang gain TV punada berarti kau mahinan rabi boy ewan bakal lepa marama boy boy. Di nasar nga baka samta na nangguat kumi Hawaii. Nanguna kita ngarado radio kina marama ni Hawaii rakila ni marama ni Vite. Raga radio nga may sarto ko sar ketu be boy boy boy. Right? Balat ni tung tal na marama ni Hawaii. Sa Di tos ba? ko na iyo tos ko na vital no satu kuntal mi biyaw. Kimem talaga kim be boy masi. Ori. Ya, nirto may Tahiti, kirto may Kukala, norto sawa tatal chukanibit. Iyo. So that's another one. Alin yung abol ang guru usian berbeda marama ni o nga sa yung goybi isaw ng business bero nga damas. So it's so kamo na bento okay sayang namin to yanra, sayang namin to value our resources and we have to be disciplined ourselves in diversification. Eron ni kayo nga nagoro, yung sabi ng tatatapan nagoro, but sa nakan bibi ko nagabing gabili nga behi behi value ay inayaw bula yung behi ay. Hindi na to ko sa dona bulilew. Dona bulilew din na kami ni ko. Abi kami na sema chikumai, nimbula binakasili kang galulu, Max Matay, binakabali mo na bubali, chwa nimbula, binakabali mo na barong tikumay na bitalo ni ko na namiti ko ba't kikendo, Petroba, ito yung turang baka mati ni bola na bika baka bisnis, baka na bika ni ngarabi ni labo. O babi ni binaksar bikim ni Peterona no muni ngolam ni ko mindar mi bital no dina ni daru bital chuka na ine ngare PT limited ya rambay le besar na kanto sa nakabay na bi matanggali salon ni dartiko chuka na Village Pacific chuka tala Iya. sala kau ni garaba rambay le bukin na balat ni na no experience ni sa nakakamay na bitambana so wilikin na kabo kope totokan jin. Iya benar Dr. T. Iyo muna ba abon mo sa yung na bigarabing ko pambimbingon na diversification o sa yung na me dapat no me ebuhin na then we build the lesson and we can replicate it. Nabi mo na kena yung ako akin na retail ko kaya iyo ba ni sa lakodor may gamuraran ni entrepreneurship sa buli auto na lam ni Rosa Bulata ta empati sa sa ngayon siguro may bang agivi iyo Sa totoo ka saranghay. Babi ni bina kapag levo. Iya, sebenarnya ni may taman ng tarubitan ni ko raman nga ni pamadala na bimbi ni buli. Bika na nituki. Nando buli na bika ni business ka na bika membaleta na titi. O klan ni ati ko buli manita siri. Na bebo no ni sangolikin membaleta na buli. Ro ni pamadala malikin bera na wakat. iyo kasar bale mo Dr. T au mangga bakanto ni baka ara uhin na kare ni amaya buli behi auhe yo kare ni buli kana ro ba abuli yalo maua meron ni sulimbula mebes me sulimbula na amay behi abisa we bel ni buli nga na amararama behi na abro nga may baharaw niyon dabi alam no pakabibakani na kana biso ayon the mindset na bula bisaw sa ebudurum bura-bura ng onogoy kasama kanya kabo bentua information is available readily at the tips of your fingertips. Gisala ko mga Starlink, so whether you in Naitasiri or in the middle of Kandavu, bimundo may Kandavu, se Lomanidolo may Madua, you can still access internet through Starlink. Kaya nga sa kami biuno na, abo nung kaiwa, wuli mo wuli alo mauwa.
Baan arwa ba na amban ni AA ni Pondoon sa EV santa anda bahanun wile na tourism industry. Yo ganita tourism industry yo ahay pa buli da bigi ako with ningaw na may songo na buro-buro man do industry lewo ma aray ba lewo. Yo a potential lewo ubendo nanto agriculture base. Sarili ba hindi na ngoy na makal ba ko sa sebe ko usa e ba kawi ko somboy samo rong las ubigi a resource hanga yung ubigi sa buo ka umingon na ba sa ingon na kanga iwa kanade rong las ni arong so that's the resource that we have. Then how do we train our people to have the skill set meroni dengo ba adiman ni buro-buro abro naman dando Hiu endalo igo siu engona ero ni empaw agi bata ba ang gulungan ingona may na hiundunga ba igo may gin may na 2 ka rin dana gin 5,000 dolo. How can I increase? Where do I need intervention? How can I bring in the science? May buhay ang guye kamera wala bi okay. Mo na iba gin na abi writing goy. Se writing indalong goy ela ko ba reviaw. Yung kabuli man na abulim bimbi menada ka wala nga ni buli awas even right to cafe sale mo mundo soli buli na classroom beranda be koro but let's bring practical on the ground and walk hand holding. Sila sar practical. Sida banwa ibi isambul ubaran ro ko how may sangwa na may ndo raban mo okay ndole kyang bagir ndole ang bagi bitay ndole buli da ata pala ko ba reven ro rin zaman to maybe so ina bendo. Sila sar. Wow, totoo ka sarangay. Kembali bali lo may ibiti matanga. Endaro ni buli may nabi asana ibiti. O ko ito si binakatiko mengole may biwose Wira na kanamo. Totoo ka sarangay. If you're looking at from a collaboration perspective, and if you're looking at Fiji to feed the global market, kaya sa kila yung na symposium ng Bagsaw in the Ministry of Agriculture ba ikabako malaki no hotel ba enro alam may na Pacific Investment Trade New Zealand ha unro was alam may na Pacific Investment Trade andra kani market tinindalo may New Zealand andor la unga may mga banto ni bo anara ko bi la ko mandalo may Thailand la ko mandalo may Vietnam Philippines era supply volume at a very cheap price ya kana nindalo ibi indo anin dondua and we already know that. So how can we collaborate the OEA and let's empower each other mendoong the business may align okay to supply the market at the right variety, consistency, and quality. Iyo, it's not hard. It's just that behavior and mindset window may but it will take time. The change it will take time. Right. But we have to start somewhere. We have to start somewhere. Magal bang sa pagkala mo sa aso ko sa pagkala tama na rin ko am din may andal umaan na rin ko ni ba ka kanada ba ka sambu isamo kasi mamihila so we have to start somewhere. Sa totoo ka sarangay ken balbal wira na barro mo chukbe di kuha dono mo na rongo ta sona turanga radun chukbe kay sarawara kambe melakay ni milikum non raika ngay mani dora kay ber dora kay lo maya era mani rarawakin yang go sa na option go and non sa tik bumera ta kamera sa supply to our island specifically neighbors to talk. Wow. Iyo, Brian, magalangan it downstream to the Pacific, then we look at our diaspora, our Pacific Island diaspora upstream. Orang kata ube sa wanta may Amerika, ranira kani iway kani Amerika kanan ranran, mga uban lo kani ibi. So how do we tap into that market? You know, you have a flight every day to Los Angeles and to San Francisco. Now Dallas is coming on board. So how do or Pacific Island business based in Fiji and supply upstream at the right quality, consistency of supply? It boils down when to OEA, when to siwa.
bring the good quality at a price is reasonable, they win, we win. So it's a win-win situation, eh? Hmm. Wow, totoo ba coach? Taman daro ni no mo bakasala. Beira na barong chuk may posible na nanda do titira nanda do goli. Makanunisat kun chuk may harto na tamra kay to kay sali mo na bulir to sa takap. Sarto do wirte ki bitsi baka rua baka tolum beka baka ba. Na davaro ni no mo biba kung get si mer kanin bolem-bole. Beira baka rong chuk may ni ko. Ba si beira sabi na kata. Mersangolan into the commercial lab. Iyo, nasarbali bu Dr. T, belani burarani bisnis di sana yang ngabiru ngahi na, doa okay, mengabi orang tahu ni bakasal ni bisnis yang sa tapi umatak sangkoi, they can hold hand with us on this journey, na hena transform ayo na onda so abangan ni market akan alno lele ngauru ni wasi benro abatintina benro amaramay kan na alno ni tawar na sangge elangan ko ka nakita Allah hubul na bida madong ko onro nang ko ni osa o collaboration ni tawagi ni may namoni ikinabarong buka singa bakaraway moni inabarong bukan usa play may una warehouse singa baruay ro litahan ro shopping di bubale singa ambon ro lelo. So it's a small journey, and then usa hindi ba meron nga bro saw na nga na usa ebo may solibuli, usa ka abuli ni Haysep, mana sa ebo lang saw ni kasama ni Bura rani business sa ebo hali ba ngulia lendo sa ulimen do sa nabaron to lang do bank account. Sa naman ka sa saw mi cash, sa na last resort sa cash. And dalam do bank account, how nga mamundo iboli, transfer na do bank account. Amun nang goy, nangaw na game may form ng do cooperative, sa form ng business lalay. Sa senda nga bibu kam domo ana bange sim domo ana betamba ni matentu sa iwa bono orin di iwa transaction sa ala sa bandin din ayu uga ka bandin ayu ana iwa kana bandin din ya so kana ba iwa sa intervention na line na naronita ka pambi gram ta okay akan bimbi ni bakan tamberia mo structure ni business kaya kana me mdo sama afom mdo company se forma mdo cooperative ni koro se cooperative ni bubale se forma do trust ni horo mengai lawa bisnis kada ka kan bimbi ko menai ngabi sarapan bimbi ni ber ala ko rumah urara ni bisnis ya on the structure me bakan di ay ni angel ko rumah na urara ni bisnis bela so lokal lagi ataka pa sa taka pa in a businessman but not properly structured Right. Sandi na. Oh, totoo ka nga. Kembal na structure ni kinata kabina kay tiko so eroni rabi buke. Weira na bi korkor mera nakaba na non trust. Si mera kabina ka na non structure ni ki ko. ya bumbuan na okay o iko na po karaboy iko pernah guti ni Rockline Financial Services o sa waro ina iwa suli ba kasala bera andang business okay na kana set up ayon the structure sila hand holding suara ma sargi uman ran business sira mo abibuge so yang ame design aja so ada strategy plan o o lebih damane okay mami sa ibu dah iwa buraranggo ini beto ko ni business ibu ngon ro maatimi na ito ki afes roni roni ba me divya lalo bungkoy awang po nangon nakan bimbingon ni meta kabare anda structure la kabare anda process ni business then we resolve all this accountability issue kama ang kalipa alaw minggo na di ba na pepanasyon na kani warning ni Lebo provincial issues around audit and accountability kaya nakabili ko na may set up isa nga bare from day one, whether it's a family business, a cooperative structure, or a trust for that matter, iyo. May matatasara nga Gisa chiko talaga na wekan der chiko na tambanya merabi buke. Iyo. Oh, totoo ka saranga. Totoo ka saranga. Iya, bikim ni na parang chiko may totoo ka ba coach na ni Robitalo chiko ki Petrovato dala ka na nungu talita ka na numu may biose ni kuwa bambulu chiko bertolong maram ni wenganake
nanortelon din na takatiko na akala ko cuma na rawa kita tokan din. Iyo, kati ko na doktor ti rongo-rongo lasto ko weekend ni darongo da. Kala ko cuma nanganan rakisan ko sa tunjumur tu. Rutaw. Itu mangkay nga way ngunday. Ware rakisan ti ko ni. Ware itu mangkay nga lakasawag. So you can see that when I'm talking about the change in culture, inconsistency of supply, because they've seen the reason. And we've talked about the process with them, you know, we are intermediate, but our resource is with them. Kasi ang orto, namamawal ng gusto ni market. Kasi baka start yung kona yung kona. Okay? Sa tiyo nga man na demand market sa sinura ni Bedong Wiraw, sa lakas ito nga na isaw, e natin doon ang nguna, sa sinura ni Bedong Wiraw talaga na market isa ng dua, na isaw tiyo. Wow, sadin. Satu sa kecungan na isaw, si? Sando nan Iyo. raw wolsang buluran nan raw dalakil, ba? Mm. Sadin. Orang itu kan tahu sang kecuk sarira. Iyo, yung dumit kandaw sa kandaw nga. Sa totoo, katotoo ako. Chisa. Nakamalim sar nung guwe ka na may tabi tubat kiyaw na bungi bilang di ko. Sando na yawo binak mo lindoro vital no. Si berang ngalita pa lindoro vital no. Sila talong ko nang ngono bikim ni. Kaya makando na kau biya wasya. Wir na barong chukumay sakyan ng ngonong. Oy, sabi na bali bu Dr. Tini, barangay ni may dawa, we miyaw nga, we kay mami may San Francisco, yang ko na ingay nga rin, maayon na shipment masango lawan national ulew, yung giving karong gabi by William Naisara, na onan number 1-225-210-1681. Iko kina mainisambol ni yang ko na ingay nga rin, may na ingay nga rin farm, sa iguli may San Francisco ng onunggoy. Kana obole yung retail ni AA process out to the market. Kana karoba ba na nakabali mo nomyaw sila yung una Dr. T nomyaw platform na biba kararam agile mo yung duhu wasya iyo vera luwi vi abray na besa boro-boro odo naksarwali ba yung ngauna bay may raw yung bay may alanoa balilele yung nga and nabuhon ni retail yung nga ni Solimbula ni talent di sa iyo hero ni wasiwan ni Solimbula may bibawang giibigi na boro-boro ni oso hi asa nga iyo meron ni hama bibalong agin dali ni banua haber nga bibalong agin meron luwi na bisi nga ni maa Umuan ni do abul iwa burara ni bisnis sa kabu iwa bigay okay. Maganin mo ni ba kaya lo ini na take the first step. Okay, maini da bukalo may obole kaya nang gibuli. Yung biawangan ni mususunda panor ko ni ki angongo sige elo sor-sor warawa. Luon dako udah biro. Iya ngana ba iwa wulim bahanga ro ni wasi iwo. Alin di ba ningaw na sa ebu andolamen ni usah hawarama ini da bukalaw. Ku alilay pa abimbi ni onda bi alam no ambe kami abi bonggi. Keso sa kami usah kare karena bonggi iri birakan magarin da kan ngoy. So again down to collaboration. The importance of collaborate and we na ba onda nga ba iwa retail lo ni buro-buro lim. Na technology na ng goy sa andola vale ba buro-buro. Iya, berkaki kau aron ni baro di abada mi ubaraw mi embrace technology to benefit us. We our resources and then how can we do it sustainably to eliminate solia abi baram agi beralu ben ta berakau ni mai wi. Kaba on ombang Dr. T na ang nambimbi ko ng taalan no ba ang bimbi ni di ako ni sor-sor raw. Sedir na sa kuatel ko nan datu ko na sorokos. Iyo. To sa chungay liw. Oso yung ngayon manda, luo oso.
Sabi na kami nakabali sa Petrovato na nung may talo no tubig kay maminikwa lele sa baka binibinakating ko doon na maramo so faya tang bitawa baka binibinakating ito no ko totoka na bitalo no lele sa siya mo tikumingo era tukuna na kaya na momona ele na karabulida e me baka sa tukuna kaya bike muni no kuweka kaya baka dotan na yawa ni ngalalaki na wula mingo wulindoi gay tukutuk nga main dor singo nga lala dor minta pe bata dor bitala noa ni gua na bitala saranga ni buli ke na bisa ni bakasa mai me ni bakana kau ditukun cuka na buru-buru ngono osa tos to tol sar na Iya, telepon sala ko nga minggo na stalik sala ko nga na bikorkor na iya. sema ni bitala no sa siya ni bakailiw. Sama kan awa iman. Awa sama kan awa iman. Para man nga men ako ni Berlin ka sa mo ora mer empay sa agiro ni Berlin ka. Imandang lu sa dunia kailangan na po sinambualo liwara kinasende o man sa game RT1 over saya dawan ito pero may level na push so technology is so advanced Wow. and then ngayon so we embrace it and work with it. Absolutely. It's Iyo. available. Let's use it. Mm. Wow, totoo ka saranga. Saba binibinak sarabali bikim ni ba binibinak talaga binam daw na kerton na leo ni timi ni ingay nga re PAM PTE Limited kalau nga tatsi ko na namto sa sanga bikan datong ko ay Amerika ke baka ni bingunu ba na norto yang kona ngunu re da bitar tasar bi William na isar sa chiko bi ko na yang kona 1 225 210 1681 ano na number di telefoni weekend di California ken talanga na chungo mirike waka be ngunu na ngona ngunu re may berto na wakanda to may bua bosi berto na wakanda may nawindo may solebu ni bitartar sarbato tolbe William Nisar kaya waka ni binakata mo ni ngunu ba na yang gona kamida may nabuno ba turang bua Petero, pinakabali besar, kalau ngata na namu ni sasanga, daur nang kaisok tali na bulamay. Navale bu Dr. T, wa navale vera mu brunga vera awon tabar menom yo ba ba ni egina ego ni babar ubrun dama dawa bo ni bengarabi sa also all ego ngauna o bol ego nambura rani business quarter 1 is down we going into quarter 2 so let's embrace a bulay indo bulay nga saw sa ala ko ingoy o les umay lauto ka na magasawa isa baka siya nga baka be alya nga saw abule benro amo niyo sa abule nga sa wa iwawele sa ewu os iwa ngauna yang abiro kami abi bawge iw wa binam na bale bi miaw banu ni rebro nga be ngarabi abu abiro na be mastakali banu ni rebro nga nasangan ni namro fa manamos iwa ubo nagay ngande ta beka iwane le biwasi yung sasangan ni Osriman sa binam na abiro bale kalunga iwa da be bubal andun do odosar abi business odosar ni okay nata bugalaw sa nga ba yung nabunan din do yabi ngarabi yung gipaling o Dr. T nasar baliw Nakabali besar mundo, lalom saray baka lubi bali, torgo bitar tarchiko. Naka, naka sare sar baliw are, naka, sa nakapakaliw da baka binaka vi Petrovato na non na siya mo ti kumain na kabinang ni kuwa baka bulit ti kuberto na Leonidi non na timi ni ingay nga re PAM PTE Limited nanon to yalon din na takachiko na nakadaka ni Vengarabi na buko ni Sasanga ni Tete siyang wala nga ni dua nga ni Tay erto nakabati ko na tiniyang ko na sa tital tsuga na agawud wakatal nga kina na sasangatar tsuga kina bibo ke bayir to na dosiwa nabuko ni kaya na ngandre bital tsuga me bakaw yani na bayi kaiso wilkin na kanade kwa sa nabuto tsuga kwa sa tika umerto wata talaga may nawakanda may tonga kay Samoa. Tama binibinaka bi Petero na non sulito na non ngauna gona non bitabyoka na buku ni bakang durin bisinisi o katalanga kina na maroroy ni bika bakailaw
Inda maro taka ni tiko ira na kenan daw ira nga na lubay viti ya tu may samuan na doon ngona raka tu may solomoni ya na maraw ni salis tal may viti sa may bakay nga taktal na nona kilaka we kenan nga nakaw ito ke raka tal chika ko bet kirto na tama na ito ke raka tiko bet kirto ni Fiji National University ni Deva kirto na bol niya san. Da babi di binaka nila tiko ko bet kirto na bol niya san may buwa babi di binaka birto na kera tambana na to bito ko nito ko na na rayao tiko na turangan ko na do binaka to ko mi bibuke bi keda na leo ni banua. Bikim ni nang bermayo klani so bikim niyo niya talata na kinalangan na sere may baleta na sana baka turang umbuwa o na baka tayong takatalang ko may nasungota na nung tapitalon no na sige ko. Binaka binawalim sar na nung libito ko ni may talon no rongo re ang buong bilang. Niwasoti au tuongo wararama meu sereta toa matayaka sai ayamu asali lai tuwe nota bitirarama Niwasoti eito inawe hatani eito nasema niserela elisa Binaka mga libsara na nomni siya mati kumay babili binaka bicho ni batiwale siya mati kumen na koro ni susaw na salbang turang hotel lewu binaka balib na nomni siya mati kumay chon in the lie bakatal nga kino Joey Hudson doon binaka mi Sacramento binaka balib na nonda may bulitiko na ni Rome Vital no tingin ko kay Petero Batu
baka binaka nanam business ni ina re farm Pte Limited no kay bita ka chiko na nungku taga ni beba na nang reto yang gona sa te gume sa market taki sa bulte kita nga arto sa te agawud baka talanga kin na kaya sa nan remite baka libo na buy bir na maraman ni sole mo may buwa dapat binaka na we will say momona ang buong binakain tayo. Sapa ko manalipik ni nakabaliw na naman ni siya mati kumay. And nalang kay Mr. Tal chuka na mga nakotumay. Di kalaw nga tatiko. Di ba di ang binaka.